umva ukuri mugire muri mwebwe wa mutima wari muri Kristo. Iryo jambo ry'Imana turarisoma mu gitabo cy'Abifilipi ibice byaho ni 2 guhera ku murongo wa 5. Haranditse aya majambo agira ati tuhabona ayo majambo avuga ngo mugire muri mwebwe wa mutima wari muri Kristo. Ubu naho yarasanganywe ishusho y'Imana ntiyumviriye ko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako. Yisiga ubusa, yambara ishusho y'umugurano, acika ubusa n'abantu. Nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira, turabona yuko uko Yesu yemeye kwitangira abari mu isi, yemera gusiga icyubahiro yari afite mu ijuru, aza mu isi kugira ngo ashobore kuturokora, adukize umuvumo w'icyaha. Ni nako natwe dukwiriye kugira uwo mutima wo kugira ngo dushobore kwitanga, kugira ngo n'abandi nabo bashobore gukira, dushobore kubereka inzira y'agakiza. Dusomye mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igice cyaho ni cya 5 umurongo waho ni wa 13. Haranditse hati, ibyahishuwe Yohana 5 umurongo waho ni wa 13. Haranditse ngo kandi cyaremwe cyose cyo mu ijuru no mu isi n'ikuzimu no hejuru y'ikiyaga n'ibiri muri byo byose, numva bivuga biti ibyagiye ku ntebe bo n'umwagazi w'intama, umugisha ube uwabo n'icyubahiro no guhimbazwa n'ububasha ibihe bitazoshira. Iri jambo ry'Imana riratwereka yuko uguhimbazwa, icyubahiro n'ububasha ari iby'umwana w'intama w'Imana, ari ibya se, maze noneho ibi bigatuma ahabwa icyubahiro mu ijuru no mu isi. Ijambo ry'Imana rero riratubwira ngo mugire muri mwebwe wa mutima wari muri Kristo Yesu. Umva ukuri, Yesu ntabwo yazanywe no gucokorana, Yesu ntiyazanywe no kugirira nabi abandi, ahubwo Yesu yazanywe mu isi no gukiza abarushye, gukiza abagwayi, kwirura abababaye. Ubu ni wo mutima wari muri Kristo Yesu. Yesu yaha ubufasha ababumuronderako, yamuguruye ibimuga, ahumura impumyi, akiza abagwaye. Ubu ni wo mutima wari muri Kristo Yesu. Umva ukuri, Imana ikomeze kudufasha, iduhe kugira uwo mutima wari muri Kristo Yesu. Amen.